Ní dhéanamh lucht lenta na mí dar úidir saoireann bliana seo go ceann a bhad. Go dtí seo, bhí airthe áithlia agus círíochtlaí as balla. An éireocht le Robbie Brennan a thrúpaí a spreagadh le roghnach tínta eile agus Craobh na hÉireann na bliana scata Galway. Bhí Comháin a Flearta agus Gary Brennan a barc an Crócaigh don cheann seo. Ní rótar titim ó hÉireann agus an chaid géit a roist. Cos an bheith Caulfield, Tamáint, Dylan McHugh fear chur a finish here, Nish Thompson. Í fear Saros a chuir amach thug se chuid ama a thuirta chaid dain séir a Buaicphointí cíhall a coc amach an áide. Fáca gur Walsh na sciile Walsh lein céad scór. Baitig Shane Walsh a chuid Donamar seachnómach go le a chaisí aimsethe. Scóirínta chun Galibh líródínta Gorlím Sil Trasna Park a Peter Cook víosige go mbeadh Walsh híos faoin marise. Na chaid Trasna O'Frain. Na sciile O'Maris. Seo chuin ceog a deis ar maid an a hamáid. Gleeson was hamid ar chó scór. Scóirínta chun sin don bhí an glúiseach ar dús istigh ó Jordan Morris chun an spás a Craobh ó hain an tas ó an Fréin agus Sean Coffey ag teachtar an ngúlan. Castro a lorug im nóir taimhistí. Immert bha ó Morris. Na ggéir garan is Harris McGrath dintha go deas ag Morris na fointe ag Jordan Morris. Shane Omont go le hama. Frame. Keogan an aici leis agus Morris. An eise Keogan. Morris bhí sé tríos eilúiste. Immert ó Keogan is na fointe ó niver a cúig. Casa ínta go Keogan an sin. Is minic atá sé déanta gédal sús na parca mar sin ach an bailach ar chas sé ar chlé agus ar eis ar dhéis rulla áil an uig an sin. Maher. Fight Ceannais agus ní an caiitna an casa le Darcy ach sí fós an Immert. Bhí sé seo dain séir Pointe bute aimse tá agus bhí gá go lei sin agus tíirní go aimsige. Charaigh sin is Caslo a lorug se chuin Caslo níis. An leadsa mar bhí rá mar bheith ascú an na scill ar fada a cadine Caslo. Cos das ráithceann leis an cos fé ceann leis an cos dé. Das is thoisiad mé Pointe chun cosach. Coch Shear go Finnerty. An a chaid Kelly. Tittense came on the béidir. Agus réiteoir scuile leis. Jabán réiteoir Thompson. Díte agus an réiteoir sásta nar bhéon céim an áil. Cóirí Craobh Peile sa ríist. Stó gur sé cearcalóir dan sé second amháin agus an sin óg sé Tainte steach lár go Caulfield hóbar. Níos ha in mar sa reis ag an bhí ar an sísa má leanan siad leo. Count sias Morris go híomhann ar fad ó Jordan Morris. Tá bailad a háfaí deachra. Preba ítach an sin ar Morris. Tá sé go léirigh teacht ó mrútá an bhí ag cur ar Galibh a Mhí na Parca. Agus is deis eiletha chutha muacha agus a dúspáir fuin an deis ar bháid a binné cinenne ceart agus ní léine chur brú ar ó Flaherty Tittense agus Rafferty réiteoir brasás a scuile leis seachain Ronan Ryan tá Rafferty ar fáil tá Rithas Ross fé Rafferty casa sé Ceannais tá sé ag Coffey an a chaid ag or Gray Pagan Gleeson amach Tittense tuair de Caslo a níana sé. Tá sé fós se deis ar bháid iscill na saca sí líanta sa líatáil ar Conor Gray Tom Boyle aimse ag an bhí agus an Meath chuigí na Pointe. Fantastic. Na coolar father Gerald well an raibh chalís an sin bhí an cuma air an ón gur ága chláb a stigán agus gur ceart go mbeadh kick séir acu bhí an cuma ar Conor Gray an sin go raibh an deis chur amúige cúpla ór ach hit shots a lava rinne Johnny McGrath gomachani a legan amach as a lava.
An bhí treis buchan Blackley, an bhí treis buchan Ceathrú, an Grenchig which is an buchan an Gaillimh, has a fáilte Comer, Tittense, Pucha Suas, Seochain Finnerty, Caite Ista, Idro McDee, Boyle, Aimse, Ag McDee, an Haid Buchan go Papa, it's a Boyle come. Well, tá Gaillimh-2-16 inis. Bhís a Curracestar an médí sin an freigra imsú ach Sindíach scóírínta cóháil seán gicséir, Brewer an gic amach, rinner Comer go hínta chun sin a bhuachan tar dús agus an pasláh a thuirta Finnerty, chunig Finnerty an glúiseacht ó McDade rith ínta cúig. Sinnta go hínta ag dúch an sin ach féach an rát ébre Gaillimh an tarú tá taga antú sa cúpla nóméid sin. Titten fan na Gaillimh, Ronan Ryan na Hacklet, which fós a Caffey, agus, with my Coffey of the Squealish as your quarter boy. Thompson, go Maher, Ishta, well boy, delegate Hall, Shin Kite, Ledaro. Shinita Garfad, Louis Mel, Stoke on Trid, the VI Innovig and V and Talav well. The Vatchoid Gaillimh and Trid Shin and Orshin. Agus an Ballachar Vogshin and Leroy and Shin Potapa and Lewis of her Maher Jocks of Lewishov. Agus Liam Silk, ag fannacht an fas, a Crick go Jessica, stig sa chuinne, anna wa her father Silk, agus, well, I goig no maid, anna Arú tag her immer to Gaillimh. Fight Dick Costello, has she can take care. Cal Norn, Idro Morris, put kicks there, Naha, Ní Harrison, Rachel Morris! Oh! Ní actually get to get towards Bale, fight that Nahan Hansen. Well, Bhí an ceartga Stoke sa chuig go raibh an buntáiste ige agus Stoke gur hiic sé go raibh an buntáiste ige ach aníireacht ar fad agus anatha bháil ó Conor Cleason. Buaicphointí tighter in the foreign, HÉireann trí degla dó dhéag. An Gaillimh-2-16 a cúpla nómad an nut agus hapir ceart amach Boyle pas a Rouse. Sór Boyle ó bhí agus íochar sin mar immer flathúil ó Matthew Costello. Well, goléir, thosa sé goléir le Morris an gramú seo leis an lágjas chur an timpeair an Leroy chur amach aige agus an sin Costello chunig sé go Morris ag teachtar an ngúil in arís leis an basáil an sin ní raibh le gentleman sin ag Morris ach a chur isteach sa líontá ach obair ionach an ráta ibre don bhí sin a chruthig an cúlthóibh agus a rístar Gaillimh freigra an aimsú. Fáinach go pointe, ní leanach pointe, ní faice. Dheirmíse sin fadó fenna cumáin, ní faice caid Hickey. Had Spás, had Deiseg Hickey. Buaicphointí idir na fáinne. Hogan a Meath to Joe Gray a gine Conroy, smahíon neart. Tóga go Capig, Seochain Coffey. Ha cuma trecht ar her fad, Seachas an Varsa. Iachan skin. Nach beag bheith fire tangiach siire, réitar scuile sé an dara. Cuma na mahasar, ha? So dara leis seo amháin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pointe aimse go Jordan Morris. Le ceann leis an gceann a fuair sé sa chéad leis 7 gúlaí aimse aige. Níl an job tríoch na fós ag an bhí, haid rá trícinn de Phointí, rá nómach le dul. Thompson. Matthew Thompson. Seo lurga go Comer's cheek. Well, sé go fear ceart na Buaicphointí watha. Yeah, fight again. Pushing Peile sin. Befa rád hen Conor nar ion níos luhas a chutha. Score it in the point in the corner. Came score Kinte. Agus bhí ardíoch an brat bán ar dús agus slú na Gaillimh Cintú gur go dúrfar an dá Phointe an sin. Bé an bunán imethe Stoke sa lug dugan sé faoi. Conor Gillespie leis íciáil amach. Agus han bunán Séite agus níomháin san han adóg Derek Séite. Robbie Baggio Brennan has sé gently get ring. Ach leach le fud na páirt ag an bhí. Rafferty, Ryan, Costello agus Jordan Morris. Tá bhí a chuin ag Ceannais na hÉireann.